Filosofi yariga betuanna huruf lontarae. Apongena huruf lontarae pole ri filosofina sulapa appa wala suci. Sulapa appa yana ritu anu malindru na putepe ugi mangkasa turioloe putan rayengi ri pancagina rupa tawe yana ritu api, uae, angin, tanah. Rekori tanga pole ri bateta muki huruf lontarae ro. Wedingi ri puada makedai huruf lontarae masulapa appa na bateta muki ri pamulai pole riawa na napa mendre. Natapana maumpe na manipi. Betuang wedingi riala yana ritu makedai atau nge ingwange pa perlu usaha. Pengorbanan dan nia ilau doang. Amaseganya nge wedingi ri papole si bawa lalau yana ritu ri pamulai pole riawa na napa mendre pole rianu bacu ilau rianu malokpul. Napa betuang huruf lontara maumpe na manipi betuana karena kita mata makedai ajo pangetar lino si sele-sele pedi terti sajan renu nenia tepa pole wasil.